Kini ke janmin yang subah sisi nak liang kejongan di baro sekali ke jenis tinggal kom Bible study ke bang Jelong malagasi toing nak kini ke ying mani jong kabalang CCRC yang subah di baro ro ki besngap di ying kejong ni bang aduai kerben jor ke tin ulai ke bang kren hai di janmin kalau ke jingker ku nak ke benta jong di baro Adin katukat ni tayo namar bang adon ha ka jiksidom nam simla ban yo banyalam na kini ka jakan re kini ka janmin ka jing stay ka jong trai ka jing pikya ka jong u trai lai pat ka met ko ka pikya ka ta ya ka bang yo ya ka bang kret ya ka tin ka jong u kini ka janmin ka burom pat ka jing ro kalau syau trai ka ta ngini ya chapran bat nga Hari ini janmin ini pai banyak segala gospel Markus mau ke banyo ke dekat ke baat pusang waduh ke dekat ke ba lain tau ta ke bang ini pendek ke janmin bal syam tayo ini wan pak ke ba lain buai hadu ke dekat ke ba lain tau nyo ke subjek ke jonga hari ini janmin ke day ya kiba pinrit utrai ujuba ya kiba pinrit utrai ujubang taga dengan subjek ke jemaah dengan janmin ya kibapin rin utrai ujubang de kota ini pai benga syaga ni kalnong ke banyo ke gospel Markus ke dekat ke ba pusau hadu ke dekat ke ba laipau shua begini point ke dekat ba pusau laipau Kuah penting mau biang ini kita dekat kita bersyakman. Dan kupuli dekat bersyakman. Lalu dekat ke beningkong, lalu dekat ke baar pulai. Pinihan tu ba kadon ka kinhun jong ini Parisi. Iki reuniam ki balawan na Jerusalem. Ya kaban criticize, ya kaban kedau ti yo Chris. Katali ke jitmu ke jongki. Namar ba Ukris uklem hikai yang kisenran ki jogu banbut yang kata kerukom pateng jogi temen basan hage bedai bat ke jiksaj ia kikti bagilah criticize Ukris temar kata bahadir kini ke kebejan kadon kabut sa kata ke jingi keren ada ke discussion hage bedai bat ke bakhuy bat ke bakhuy hage bau Ukris ula expose lani ula penpau yang kata kajing bakla jom ini gerunia haga bang i hagi dekat ke bersyakman ula khat iki bagi dei kita ke hypocrites lani ki bahasa bagam tang i bagumno jisu la batai syeki ya ke ke ba .com ke belengkam dalong ba ke dei ke tin ka jom play kam dei ka rukom pateng jom ini ki demen basan ki bau jisu ula keren hangni namar makani kalong ke bang don kam namar kam don jingede bat katin ka jongle bau jisu put ke section haga ba wong ba ke ka pencil ba yo ble kam de ka ti ka ba khoi re ke ka donol ka ba khoi kata ka de ka ba gi na dul khak ka beningkong hadu ka khat ka ba a pulai ngi de pai ba na ha ketika janmin pusau hadu laipo bani continue ketika Bible study kam ke jingalau na ketika ying mani ke subject kade ya ki bapindrit utrai ujuba bagal ba ba pusau kan clear ni ko ong ni habau le yen ula lekno nanta sakipang ka Tyrus bat ka Sidon kini ki adali ki jaka ki badai ki ri jong ki gentle kebawa gong ki phang jong kai Tyrus bat ka Sidon kini kai Tyrus bat ka Sidon ka jingai ko ban repusau kilometer ye na po kaperno na ka yinsa na ka jaga jong Jesus Christ kidai ki ri jong ki pamne kidai ki ri jong ki brio ki pamani plekha Hendreng ini hangni bau Kris ulale sya kini ki jaga kendian nyapan kemau
bagi Jew bolobor kinyo ki gentil bagi long ki bakut Jisu dem Jew bagi tim nak history tim bagi pulih ke baru bagi Jew kinyo ki gentil bagi long ki bakut ki Jew ki kwa bandan kanu ke jingede kanu ke benta but ki gentil ande bagi pulih ada fat ka ba husao utrai ulalen sagini ki jaka jo ki brio ki bamani betha kari jo ki bamne ki bamani betha hak da ba tu sao la bande bokwa bandon kita ke jing song that ke basipor mau ma ki senran ki jomu bekumtakan puli ke dekat ke ba tu sao henry Allah poi hakini ke jaka ke betang babi ke ba tu sao Bala ulan lagi pun kata kaji, kuang yang nuru bandip, Henry umla balong haga beri. Antamai ke babel ke jopi, Henry umla balong haga beri. Bala Jisu tu lagi ke jaka. La bandai buat bandon kena ke jenis songkat cipo ke senran ke jagu. Ada lapoi ke ri, ada lapoi ke yi, ke babel ke ong, Henry umla balong haga beri. Iso tu bawan agar ri juga gentle ru kekertain ke jauh Jisu kala bananam ke leng ke reputation ke jauh kanam kekertain jauh Jisu kala benar wan agar ri jauh ki gentle kumtangin ya paria ini ngam jeliu kedekah ke baapusan hadu kedekah ke balai ho ninya ring ke cikai lekini ki sandali ki dekat naga benta bangin san ia tadi bat naga benta ke jik syukri yang kebalan bat ke jik kerhuru yang bersengap diketin ke jauh belai ke poin ke belikong ke dekat ke baan husan ada dekat ke baan penyo ke jik kerpat ke dau ke jik kerpat bat ke jik jubah kita kali ke poin ke belikong ke jik kerpat ke dau ke jik kerpat koma ke jik jubah Tungin pulih dekat kaba arhuzan. Nabadon ka kenthei ong ka ketin ka jong oleh. Kaba ka kunrit jongka ka don min sim bak khoi. Habakala yos nyong jopang jongu. Kalawan bat kala dem hati kejak jongu. Ngin sewan jong ba arhuzan ngini pulih ho ba arhriu. Kata ka kitay ti kalong ka Greek ka kenja sairo pinisa bagala kerpa iubon beno yo daksud na ka khun jongka hanga bagi pulin ho ba adusan hando ho ba adu trio i ba don ka we ka kitay kabalawan banyak syem yo Jesus Christ hanga khon ka ba adu trio Umar Mas uyetu ba kadi ka kitay kade ka gentle ka ba gong ka dekat ka ba rio ka long ka Greek ka kenja sairo pinisa ong ka kitin ka jomoblay ka papatay siya ba kadi ka rio kade ka gentle ha ka gospel jo Matthias ka long ba katsan ang puway hedo ka dekat ka ba ra Matthias ong ba kadi ka rio kade ka nong kanan Bahkan di gospel tu Markus Ruh ni ketika heading kau ketika jingit kanong kanan. Kumnong inabat sok khu susu japang jo ketika beriu. Habagi puli kabang ni sutu wala khai ketika beriu. Hapo sairo pinisa. Kabamot ketika beriu kret-kret. Bakawan na kajak beriu kanan. Itip kajak beriu kanan borobor. Ketika Jack Rio ke bersyut ba ya ke Jack Rio Israel kadai kanong kanan batun kanong kanan ketika gentil katip bakaru kami bandon jingede ye bat kijiu nika kuwar ba para bagai haga nika janmi kani kanong kanan kepada gentil kuwar ba kalawan banyak syam ya uda umesaya ubadai na keri Israel. Kelawan berbuat ya ke jikisnei ke jonggu. Kelawan berbuat ya ke jingkerhu ke jonggu.
Namar ba ong don jawab ya ka jinge ka jongka hakari ka jongka. Nama hakari ka jongka datang ka kiblay kibayam kiblay kibakla bat ka jinge ka bakla. Nama ba kiblay bayam kini kiblay tao kimla bat ai ya ka jawab ya ka jingdam ka jongka. Dewa ka snow Japan jong Jesus Christ ka babatong kalawan hanga dapat kebaharusan. Siwa banginya sepat agani ke jami muka batong yepi. Hagani ke jaka bat ya ke biosnyo lembaga ni ke jipen sawa. Onam don ya ke juma syawaipan. Like tanga ke kerteng ke jong Jesus Christ. Ni sepet ya ke benta syusyu habanginya. Agani ke benta ni ke tin ke jong boleh. Inkan mau hendak bahkan orang biang sejisi, bahkan nam jom jisu, la benar keleng, buat hapeng keri jo kibriu, kibam tep yau blay dua em, hapeng jo keri bapani beta, la benar keleng ya kekerteng kajung, abang benar keleng ni, abang benar ya kekambak kabau jisu le, benar bau deuni wala batma ni kipok, benar bau jisu nipat, ya kibriu kibayam, benar bau jisu kiyak ya kibapang. Kibna bau jisu upen jai-jai ke area. Bana bagani ke priu ke snyo Japan ke keteng ke jomotrai ke siu. Badai tang ni bolong ke jingkermen na ka benta ke jongka. Nalalek ban yesiam ni kibriu papang. Ban ngale iru ila di nama mangapang. Ada na po hospital. Dapian sakat no ke jaka jing sumar. Pindalai pat keli kita diberi bepang. Ada filek punya slot pat ki fit keli ke ego fidon kam ngadon kam ya jisu ha ke jing. Ngadon kam ya ke jing pene. Bagi nam dua yang nak benta jang ala ngan yo khia lalu try with this name. Ngan syatri iyo. Lebon ki bakot ki bakia ki sotu ke dor ke jing pene. Kim sotu ke dor ke jing bang. Kim sotu ke dor jo ke jing syatri banyang nak benta ke kereng ke jong terang. Hendrai kani ke priu. Mas yang siau Japan ko kris ka sotu. Badai tang bahu ubelong ke jing kermen nak benta ke kuan jongka. Bat ike ying ke sem ke jongka. Kabapala galong ba ke jing pamnget ke gibri wada ke sini. Wada bau jisu la mipat na ke jing dep. Ban penim dang don kibriu kibam tre ban nge don leiru kibaong bau jisu pat piang na ke benta ke jing penim ban ke jingim bang jengko. Ikum tangi ni pai biar hamba atusan ba kibriu. Kani galong kami kabat i hadukan na katai le kapun. Kabat i katai le kapun. Kada kawa ya ka bagan yo ya jing pikya. Kalawan syau jisu. Nama orang pihak hari ke jongka kiblay kibayap kimla banai ke jubah bika. Lesi kala persyam. Kung malong na tukin tayo paano isnam darah lagi isnam. Kala persyam ni doktor. Gidong kam ni doktor. Ni kini kejacing bang ba. Wala kala pelun pun ni gespa ke jongka ro kam syam layo kaya. Ke jimpang ke jongka kanak siu. Kalau pelun mau dipisah ke jongka, orang ketiga jongka dia mau disengaja jongka jong Jesus Christ, balik ke kambar ke bau lele, makaru agak jauh kalenti kalau orang. Dia tak mau belum ke jingkermen, dia ke jingim ke jongka. Dia ke kuan ke jongka. Kini ke beri kelawan jauh Jesus ngas ngau tenang ada kata-kata kelawan jauh Jesus Christ. Orang ke Bible. Pikir apa abusan? Kalawan orang kebat, kalawan. Siapa mengingat orang maka berpikir mau yupi. Balada ke building, ke doni ke bor, berpikir berpikir kelah. Lada ke jingyang penting, ke doni ke bor, berpikir kelah. Lada ke kerteng Kristan, pakai sertifikat ke jongi, ke doni ke bor, berpikir kelah. Minum yoi ke jing penjot. Laga lo hakut ying hapar haka emlang kas salang
Ngin me i ke jingdong ka ba kenjam sim ka ba syar ke jimut pa ke jingem jadi babon. Lada ka building ka ni babon. Lada ka bayar peteng ka ni babon. Lada ka kerteng Kristan bagi sertifikat Kristan jadi ka ni babon. Ngin me i ke jingjot ka jingem bat hak imlang kesalah. Para bagi me jangan tak anda i yo Kris ko i ke ni Gabriel. Bagaimana kamu? Ginam don ke jingkermen, menta ginam don pergi ke jingkermen, syah kibab jokon. Bagumta kalawan, hang kon ke maafusan. Ini pun kadau balai kawan show Yesus, kadau balai kawan show Yesus. Kadekot ke maafusan. Kadekot kikintir ke bersyukur. Kadau balai kawan yo Yesus. Pega dapat berakusan kita dapat itu kintian kita bersyukur. Nama don kekentai kadang kebaga kunret jongka kadon mensim bangkut. Kini kadang balai kalawan berwan ya uji sukres. Umat tiga sekong kakun jongka kadai keba syoksu. Cuma begini aja perang mundur ya ke condition jongka ni kekentai samlah. Kadai ka kena sama ka ba syau uksud hapo jongka. Dasi pipat ayatan hapo ka jala me kalia ka ministry. Na la ka jisnai jo trai. Ayat geleng-geleng ka me kalia boy east west jet ya geleng-geleng ngalai gendum iki priu ki ba syuksud. Habang ngai yeki dan recorded ka jigem ka jongki. Don kita ki armot si para ha gesnom kiba syuksud. Teng-teng apakah kesud yang keruat yaki isai terthong. Pini kerendang ke jongki kalau kumni sekmat apakah keruat ke kesud ke pai sedih. Ikum ba long kustering kali. Kemudian jenge ba kami kasbo nak kesentur ke jongki. Kajingti yang kini kisipara hatu wasi kim dia tiap sula ke jongka dia. Dia banyak dia orang nama teng-teng wan kini kibetsi pamati pecitom kini ki armot sipara. Kikelon tentang kim tempriu, kipit jom ke laga jom ke jengim, kitrut kamong kadur kamong kadar. Pikir mau ni yang untuk besok besok jadi orang kawasan kawasan Marcos. Upit jom ke laga jom ke bed, ulin niar halum jentiap. Teh lagi kinjiri rumlah banteng upit taklut. Ada kita betai tak sikintin, kajengim ke bakung kani kani live miserable, kajengim ke bakordin. Kami membeli kamar bagi kakun kota. Lalu ada pantang ke tersimru dengan menmit kami tiap pusat menstep kami buat revision kaki yang lewat jauh bercip dawai. Kan ini ke condition kakun kadan yang usul yang po jongka. Kini kami boleh segera persan beliau yang segera akan kakun ke jongka. Henry kalau tang kaji persan kemudian balak menjebak. Ai ke jingrap ada jigim juga kun ke jongka. Hendak apa ke ngeu bau Yesus dan ada ke jing. Ke bawah dong kalau wansha uji Yesus. Kan puli ke depan ke abusan. Haba kali ngeu ke bentar ke pedeng. Haba kali ngeu sepang jemu. Umar kos hak bawah pada kong immediately shigem. Kunta kumni ru kalawan. But kalau dem krup hati kejat kijau uang ketin kacau mulai. Kibadan kami yang cikarap nautrai kiamat penrit ia lagi. Dia orang kudo yang kibat penrit try on juba. Kalau dem krup akhmat jauh orang ketin kacau mulai. Bagaimana ada fakta bahasan? Ada fakta bahasan beliau maknanya kebentar kebersihin kalau kerbat iau kan keting kerbat ada Bible Greek kabut ayai kerbat pun sin yau Yesus bawon berkhia ia pun kajongka bawon beno ia tong suit dekat pun kajongka kaya kerbat pale namar bau Yesus uklam juma ia kajing kerbat kajongka beno penkhia no ya raplem
Jesus yo siaw ke jikar pa kam ka usnap ja ukhlem juba nama mau ukhlem juba kalayai pertah yai pertah ko Jesus ka khun joga ka soksui pen khyalam saya ka bun sin hadu bagi senran jong Jesus ki bagi got ki kelas ngau wet ya ka jing hala ka jong ka hadu ki ko Jesus pen khya no ka bun jong ka ai ba kan lek no ba somet pa maka hala si ka hadu Jesus tham pha ya ka boleh tham pha ya ka nama maka ko trele kan pa ka panyo ka juba kaya kerpa kam trele na kata kajaga pi kada ik kata ya ka khun hadu bakam trele tak anda utrai ai ke juba ya ka ndega bakam krau ka jingi snap bayana para bangai para pi bersau ko bau play ula ik kata ya ka pertai hadu bau la ai ki no elo jong khun bala khamar we bau we uba ka ni ka prio ka nge bat nangingin nge kinam joshua kinyo ya ke jingim bang juga ketika we jika ya lesson ke peningkong nak dapat ke ba atusan berarti ko ki kme ki pa ngatep ba hi ila ki khun ki jongpi ka ba ni don kam ban kerpa na utrai kalong ba un pen em mi yaki nama kadi kada jere mereka kme ba ka khun ke pa what do I tang bakin yokam what do I tang bakin nang kit start what do I tang ki kijing pentoy ka do sipor what na kini kilong ki balangkam do I ba ka mensim ka jongki ka yo ya ka jing penem bakin yo ya ke iya ka jing penem snap bayana ka ba kham sung chur khai kam dei ba sin sha ki suot ya ka mensim riu wat la ka ta ka don ki la ka jong ka jing sok san ka ba kham sung chur khai ka long la dawan pret ya ka mensim jongi ha ka ding bam jule kata ka dei ka ba kham sung chur khai shu shu palat ban ni ka e ka ba ja ha ka jing jo ka ding kena samla kata ka dei ka ba ding kong ka ba lada kim min sim bam khuy kim shong ha po jong pi siap bayang ha henry ka ba ka ong na ka Ephesus ka nong ka ba ar ka de khot ka ba ning kong ha de khot ka balai ka ya thu ya gi ba ki bam don ha u Chris ki don ha ka jik pinya jong setan ki bam don ha u Chris ki don ha ka jik pinya jong setan but they na ma ka dao kabang tong ki long ki khun trong ka jing bam ko mu ki yai pen e ki basarong bat ki bam nge ya ka jing shisha habanga puli ka siti upo si nong ko re upo long no bau setan uka patla ya kita ki bam nge daga bun ki rukom daga bun ki nanti knan ba ki namwan sa ka gospel jong ka jing sai bat ka jing penem yo ba ki yo ya ka jing penem u setan utrei borba ban khami gibriu bagi noman sekeleti jongga jing sisa kali ka kami kala karpa ka karpa namar ka khun jongga ka don hang ka jing konit kai ka jing karpa ka phi don ha ka ni jan kai ka jing karpa phi ki ba shamak kamra jing seng ka ka jan mi don na ka bentai lagi na ka ta ka yin ka sem kai ka jing karpa fi don phi ki ba ngau long ba ka ni ka jing pin sawa ki ki me ki pa ki ben ki para kai ka jing karpa ka ba phi don ban pen tip chau trai ha ka ni ka jan mi na ka bentai jomno re jomno ala pidon dia kado hagani ke janmi kirpak no kum kani ke bri wat lau trai unom juma himrei wat nom sange ta anda
kana lekru syau bade. Kalau ia dikapun, hadu kata-kata, hadu ba kana lek syau bade. Kalawan syau Jesus Christ. Ikendu iki kemegi kepang, ikendu iki perlu ki perjohan. Ikendu iki men ki para, kemudian ki sokhian nak benda kai kesem jo. Dua ilem sunang tau pun jonga ulang kunta. Dua ilem nak tak pun jonga. Dua ilem nak benda kani, dua ilem nak benda getang. Kalau piwan nak sange. Tahun dah try unai ke cuba. Kani ke pi kata ia lah ke jong kun. Kada kuai ya ka kada yo ke cikria. Kada lek syau briu ubade. Ila duna kikmegi kpa ki bakom kini ki kisni. La duna kikmegi kpa ki bakom kini ki kisni. Ko kikmegi kpa shano bipa ki kon ki jompi. Kadak jengkeli. Kilek syauta wala ban penem, ban penkala, ban senadur, ban aye ke jengim ban jegum ne pipa aye ki sekarang pom tang sipo. Dikin mau ne yang terus pak alukas nama kat riu. Ulai yomot yang rompong jaga pertai. Udale pahu pahai halakasmi. Ublay nama ukwa yuni ubri yo ke jingpenem. Ulabu yang banget ulas terus bupang to jauh sirinieng. Bajai maham ia ke jingim bang jukut ke bajal dan unget yang nong penem. Uni usngak setia. Kawan ke jingyap ke babakong. Ulah klit iki kemat jemu hadu jongding barata wong ngelapit kodet yang hangni syanu bipa yalah kajong kayi kesem dikon dikti inmen dipara bipa sauda wala ban penem ban penkala ban senadur sekajing sisa Nabi Pak sekarang pom ke batang simor, ken mau yang terus pak, hau Lukas kalong ke bakan rim. Don kajengim halendet jong kajengim kajongi ko ki para bangai, kanam kot ang hau lum jendel. Don kajengim halendet jong lum jendel. Dari makadau, ngiyai yalam nakani kejaka, ngiyalap na lulu bayon don lulu bakum uni uriu, bakum kani kapriu. Kabawan jauh Yesus, benyoken, ia kecuba, benyoken ia kecingkerman sejisi, hakalong im kalong sem kajoka, laduna kikmi kikpa lani, kibakom kini kibadon ni kajing sengkia, naga benda, kaya kesam. Kibriyo ni kiti kim dan shu kaning social pay ke bang jukot. Kim dan shu kaning setting play balik kata ka jing bisa ka ban sawan. Dei berdau ye shifting ye ka jigim ka jing snow king ko ba kata ka jigim ka jami kanne juno ha gani ka pertik long tak sibor. Wan show ta ke ni bala ban penim ban penkala ban nadur. Wan se kajija kadon ka kubo baba ka jingkermen ye ka long ying long sam ye ka jingim ba de ka bam jugot jonga ba jompi ba ka ka ba penyo pai penga ma kos mo penyo ka ka ba penyo ini ya kata ka jingjuba ka jingkerpan ka dau ka jingkerpan ba ka juba ye kata ka jingkerpan Tongit pe ka ka ba penyo ka kok juba dong Jisu ye kani ka long kami bapli ka khlap kami lenti ba juba kumni ka kami lenti sisa kong pen khia ye ka phun jonga to be no yo tok suot ye ka phun jonga dong Jisu juba ka juba dong Jisu kami ha ka jingkerpa ka jonga nan puli to ka ba penyo hende Jisu la ong haka ai ban kedang siwa ye ikut kum do kum ta khlem ya ye ka jingkerpa bat ka jing juba uji long naka ai ba kedang siwa ikut
na ba om day ban ship ya ka jigbam nu ikon ba ban bread hakik so dunga hangni kalong kami ka ba kordik hangni kalong kami ka ba linya ka ba kerpaan anguish woman yang ka pareng ka ba ka khon jong ka hangata ka jimpan ukso ni shonga po jong ka kawan syurin ka ka jingkerben mon khaya ondaw la juba bro la kerpa pun sinru kelam juba ondaw la juba bro kami ha mar ka jingkerpa ka jongka uang penpan kumno ai ban kedang suai ki khun na ba om day ban siam ni ka jingbam ni khun ba ban bread ha ki so ta yo sigo wangila pet ya la pet ya kaya bang hiya man suhu wagi ni ke jami bahwa Israel haji tan kari jong Jesus Christ berobor ke so la kay pagfud uji so ko om day man siya ke jigbam di kun ban bread agi so ya man suhu ni ka parabel ya man suhu ni ka farsi kani ka farsi bale yung kren ko ni hakita ki chaka hakiri jong Jesus yang kisau lah kait pangkul, bagi jiu berobor, kiong bagi jentel kita kisau. Badan kadang kiong bagi jentel kita gibriu, kibam ko. Mas kiong yang kita papsi, kandur dalam rumah kajimot juga digibriu, mangai pe. Kandur dalam room ha kajimot juga digibriu. Kajingli kalau balik ke Jisu, wah yang kita cuba pada kebangan ni. Sengap bahaya nak kita jadi berpikir sodo yang kita cekai. Maka kita Bible sendiri ringkat pakai jinglau. Ukwa yang kau bakan sodo, yang katakan historic distinction. Kajingnya fair, hapdai kijiu, but kijentil. Kajingnya fair, historic distinction. Kajingnya fair, hapdai kijiu, but kijentil. Habo Jisu ang tumni pa kamut maungong ba ukwa ban penpoi ya kajik penim sa kijentil. Umur manong ba ukwa ay kijentil bagi nyo kajik penim. Umur manong ba ukwa bagi kijentil kinyo ay kajik terhun ka hima ka jumublay. Ala kalong tumta mangihas ora nginami yo kajik penim. Ala kalong tumta ka gospel ka nang penpoi sa kijentil. Mangibor ang kijentil. Umur menambah, ungkuah ban pening bagi jentel. Umur menambah, namkuah bagi jentel kenyo bagi kerho je kebening. Kadon kajing tu. Ngin puli ban hok ba avenyo. Ai ban kedang suai di khun. Naba om day ban sim ye kajing bam di khun. Ban brand ha di sel. Hey, kajing kwa jong Jisu ban kren hang ni. Ukwa kan betul-betul yang diberiu. Hongon yang don yang interest. Hapneng juga jentil. Henry kan mission ke jonga. Kadai ningkong naga benta kijiu. Ka mission jong Jisu. Habawan sega pertai. Kadai ningkong naga benta kijiu. Dena rau por kumna karuwe kan riu. Bangam soleran dan telah. Yagai. Jika gospel jong Jisu Christ. Nawa kalong ka bor ulay ban penino ya ki jiu ningkong hadis keno sai Greek kabut ki gentil commission ka jumu ka ningkong ka day shaki jiu ban na ki jiu on ya lam ni ka gospel ban ka jinker ku ka jumu play ke late saka partai jang ki gentil kani ka day ka program jong play nado ka jutang ka berim na usembay jong Abraham kajingkar ku galet saka partai baro kawai kani ka program jong mulai ai ki khot ka badai ki jiu kin yo suai ka jimbam ka baniko ai ki kin yo suai ka jimbam ka baniko kum tahabau udina yani ukhlab juba de ka jingkar pat baka jingduai ka joka nei lingba ka jimbam juba ka jogu ya ka jingkar pat ka joka ujisu wa banikai ka dikabriu kabani kong padong baka mission ka joka ka day
Syaki jiu Bagaimana Kuat bertenjuk Yang jengit ke jongka Kata kali ke Jisu kuat berdikai Kali ke beriu Lembah kali ke farsi Ka mission kali ke segi kun Segi jiu ni kong Bagaimana Kuat bertes Yang jengit jongka Don pun kiba ngaya keduk kiba kuat baga yin kan kelak ki kun ki yo ye kan jing penim na kuat man bung ye kan jing geli hadu kat no te bila kuat sisa ba ka yin kan im hadu kat no te ba pi sha ni bila kuat sisa bo kres ta ba penim ba penkelai ka jing ka jopi hadu kat no te try test ye ka jing ka jopi Kikmegi pa hadu kat note kikwai kun ke jong film yo ka cipenet ba ke cipet kala hadu kadang mi sisa na ka donut ke balong ni ka brio ba ka kwai ka kun ka ba ka yo ka cipenet kira ba ka cipet kala bun ki lekai bat ka cingim bam juga Utrai udes yang iko bates yang kali beriu ngin satip la kata ke jingkwa ka jongi kalong ka basisha ne kum tagin poi se ka poi ka bi ka jingya sha wan hapeng ka bagom ka ni ka jiwa na utrai kata ka poi ka bi ka jingya sha wan hapeng Kabagong kani kajuba nautrai Mangiha mangilikit Janya selong na yofura Tang bakran tomet Kanong di janya Afendo Mundur na yung kabagong kani kajuba Kajingnya siya What happening Kabagong kani kajuba Nautrai Kadakot na ba adufura Pekini ka beriku jubah penuh Aku pernah dekat Henry kalaya tu Bagal ong hagu Shisha kutrai Wan kita kiksau Hapong kami Kibam Na kipanuet Jom kikut Kata gade Ka reply Even little dogs Eat the children crumb Wan kita kiksau habo kami kibam na kibanuet joki kun. Payam tu kakentin kiksau berabor kiksau kibarit kimju penuit hababam jengbam mana pisiri kiksau hayi bene abang ibam jengbam kiksau kibarit bonsen kimju hamdak penuit hadu kata-kata batek teng ke jengbam Jogi kun kalabiang manai kisau kalabiang manu manai ni kabri kasau ya kata bawan kejimbang jogi kun berit kalabiang ban besar ni kun kisau berit labiang manu manai iya kan badai mana kejimbang ngom no wan kita kisau kami kibang lagi beluet jogi kun kibang lagi beluet kebatang lagi kun kalabiang ban besar jadi kisau kalabiang ruan besar naga bentar juga kayak kecikun ni kasyang tu bagai ni kabriu kasau tu bag kam di hok pan yo tiang ni kajuba nautra she understand she don't deserve anything bakam di hok pan yo tiang ay kani ka gentle kam di hok pan yo tiang ni kasyang tu wala bakam di hok pan yo tiang Kasih tu bagai cik isnei, bagai cik ai ke jom play. Kalau biang nak benda ke Israel, kalau biang ruan ai nak benda ke khun ke jongka. Oh, the mercy of God is enough for all Israel and for my daughter as well. Bagai cik isnei ke jom play. Kalau biang nak benda ke cik benda Israel berawai. Kalau biang runa kabenta ka khun ka jonga but they were now hakan ka abu fra ka clear challenge ba grace
Kakamong, oh melawan sekali ke jongi, hak ada hak apa sao, merung na dinying, dan batip manu, onda mentam, latip pemedon agar ri ke jongi, dapan cingerap name, mau penpan kum niyangi. Kakamong, apa dah Jibril panggil bahaya ni? Habang gelek bahaya dia bagi dia maksudnya hari yang katu gelek baru pilih depan kemana ni? Kan dia kata kamu mengkayu Yesus, kamu jalan jauh. Kalau kamu merung nanti ni, memang cuma kaya hari ke jogi, kamu mereka hari ke jogi, anda malah syamhayin, tiap jafang jogi memedon, bandangi pancing orang, mengikut raisnong, maupun bandangan ini kejubah ni kan? Kalau kamu jalan jauh Yesus Kristus. Ngibi ni sarong haka. Hendak ke Bible lah bagi pulih ni. Bakal pendem haka ketin ka jauh terai. Kau gumno. Sisa kau terai. Wan kita kiksel hapa kami. Kibam na kibaluet jauh kikut. Kibam penrit dia lah dia terai. Kidio priang dia ke jubah. Na kata dia ke subjek. Ya kibas no krau. Ya kibas no biang. Ya kiruniam. Yang kita masuk pada lapan yang benar, dah kecilnya kecilki, dah kita ritual kecilki, kita ngei, yang kecilki naik kita mau play, tak ada kiwan marmet baru Chris. Tadi bagaimana Gabriel kesuk sarong kan, kajian dalam pengenang kiri, kadang wan berkedepan red dan kok. Lek no si play ke jong asy beri yang anai pandang no haki ngan wa lagi menyerap lek no soi kalau kalian ong tuta wat so wat kita kikso mo kami ibang nat bunwet jong ko kadang-kadang snow tu saya kita rega jimot ju Chris hoi terai medon ye mission ning kom sigi priu gi jome hendai ngang adon ya ka jingdon kam ka ba khap krau ka khun joma kata ka ni ka jingdon kam ka ba krau ka khun joma ka pak ngatim terai baga mission ka jome ka dei sigi priu jome ning kom hendai ngadon ia ka jingdon kam ka ba khap krau ka khun joma ka pang kopi baro ki basngau lagalau hang di bang nang bagi ka cipin sawa ka ide kata ka jingdon kam ka ba krau ka jopi ka yin hado ka yin ka ka jingdon kam ka ba krau ka jopi ka kam hado ka kam ka ka jingdon kam ka ba krau ka jopi ka kali hado ka kali ka jingdon kam ka ba krau ka jopi ka jingkot jingkia atau kata ka jingdon kam ka ba krau ka jopi ngapong begini gilong ka bakala ngiron kam lengit snap di ka sentur ikitin kami di ka sentur jong Chris wong no ka ba kamdon kam kolong kani bakam mento yung priu bonyo ika pertai baro kowe undu no kenya ka mensip kebut undu ya ka jing penem kamtoy Lukas kanriu turus ba ulayo onut udah barus ba na barus ba tam maga tu kapor hendak ka bakut jam ka jingim jam ka jengu gede ka jing bange ba ka jing kortit hai hadu jom de ana hipoy hanta kei ka mapin ya pen dagi poy hanta ni setakor le ka khli namar bagi ya bujli ya ka badang kam tam bagi ki batang shibo padahal ni mo jitu wang kamen to yo priu mo yo ya ka pertai bro kowe unduno ken ya ka jingpanem pikam dun kam ya no lum jente kay ka pingo pidun kam ana ni janme ka service pinjolot kumulang turun spa kamen to ya yo na kamen sip jopi ka kordet haka jaka ka dum tu tleu ka bagi sanjip tu yang ka ding kam jule ka keren ni ke jibitar ka jamu mulai
Ada mensim aku jemu belai open kedua ye pi ketika janme. Pidon kampan TSF Shiwa bapit mi naga ni kejaka. Nama kalau kaba iman, ba kaba itri padha haga kti kaba khrabor kajau belai. Kumta haga khot kaba abu fra mi yuni. Bagani ka priu ka pidon kam ni ka kamba. Kam protes Yau Yesus, kamera lama percaya Yesus, kamera plakat percaya Yesus. Henry kapitret. Hoi try ka orang hak baru pura. Wan kita kisah kami ibang na kibalwet jom kikun. Kapen kap para bagai habaga perkhat ini ketinggal luet kapen sim ka joga. Kapen kami kikiti madong ngasyania tang hame. Ngam syania sawai pa lalai no kumbai karun yaki play bayak paro panpo yung play bayak juga Naomi ngalai lot paro yaki play bayak juga jendil ngala syania hame ngalong ka pemla penyerap jadi kumbolong gini konsel ki pemla takkan kenang lagi ngadar kami ka jingerap try namar ba ka jing stay ka jomo play kalong naga benta kita ka ki pemla penyerap lagi watik sel ibam na jiba satam de kupon ki jombe watik sel habong kami ibam naging maluhet jom kikon kajing isnay jom etry kaday nagabenta kita kajing mamlaban niya ram iya dadi kanamot hapdeng jom iya gadi kajanbit baling ba kajing pensawa kibang namlasyo ba niya ram iya dadi ngamla nagatakayin kasem kalajan kalapram Nilas tak kebahagiaan nanti dengan cengdom kecing yang kecing bitaru play ke sawan manu kita kebang ngamla banyak terakhir ram mame tapi gua kecing rap kebana try pak syau try wat pak syau ipat pak saya kejaga kepada gospel kepada krian kajamu on pen light on pen air on pen kaladur Utrai kwa penyusiau ya kabakum kadi nakani kalong kami ukwa penyusiau ya kabakum kini kikitin bondau penyusiau ya kani kikitin naka kalapin kemen ya kadolo jamutra kat pa bidak ompa ngale jesek bunsin ti namal kata-kata kapeneng kani nakabenta jawa ngadon haka barang kumta kapeneng kani nakabenta jawa Kiniam na pendek lut na kalung kung taga peneng kade na gabenta janga. Ungare ukun ng pastor nga kumta aher pateng kumta kay kasem nga kumta anong ibig ibang kita baro kini ika chigis nei ka jomo play latang kita gibong ukres marway. Ni maka percaya kibayo Chris kibu sedih kibu ika tradition kibu ika ritual kibu yo lutim tap kibu ika buat ki han bojai haga jaga bagi buat ki sania how marwe hende ki kabrio kan ilon ye ki play bayak karo ko ye ka root man bon play ba em jangan Naomi kala shania hame marwe ngatip baga jubam kadai nami marwe ka jingkermen nami marwe ka jingpenim nami marwe ka jingpenkhia nami marwe nganam lek sawai pat kan bu ka jingkerpat hakmat jome walau ai ka jubam ka batake ka hoan ku trai what it so Hapo kami ibang na kimalwe
dengan siau yang kecil juga naka yang kapakung kadi. But udah long dulu, udah siap yang kata ketiin mereka coba kedilai naga, kedilai hauma ya ga. Udah sengau kemen yang kita kecil juga kajoga. Harga bagi kepoi kebakadu atau si the great miracle happen. Kekamba kebakrau keraja. Aku kendai kedekot, hadu kedekot kebalai bau. The great miracle take place. Kekamba kebakrau keraja. Hadu kedekot kebahaku kendai, hadu kedekot kebalai bau. Baru kebahaku kendai kan pulih. Ulang ong tiaka mentawai kejubah dan kejengkermen. Hadiah kini kiai balok kalayasya. Kenapa berit? Try ulahai kejubah kepada dia ulang tiaka. Namar kani kejengkong. Matius wong kumdum. Oh Jesus wong ke gospel Matius. Oh kapriu kejengkeng cempang kalau keberau. Tukhinan no. Utau suy lamino nakakun jompa. Pitip na pinangkaman berthen yung suy mon mi. Pendem how play, pendem how Chris, pendem how kti do Chris. Kibot ka bakman kimla penyele persyak api. Usurong na jangan. Kilet saja. Untuk suy nakakun jompa. Ulamino. Fikir mau ni Gospel Markus bagi suci dan kruk gilenyan. Kiangko Yesu uhon jamu play bayam. Kita penangkap mana berten boleh nama kiksu kini tu yang Yesu boleh kruk play bayam. Kita bat pun sabisa ni kiki kawai ki kawo ki kerta ki kenyo khman jamu. Ki mula menyele baru. Uplay yang kemudian uplay yang kendau, uplay yang melawan saya kepercayaan, yang kemudian kau lah ketik fana, berjob di kapal, bersiap di kejibitan kerja uplay, berjob di kerjanya, berpeluang yang sultan, upalah mipan nak kerja, upalah kau juga kan kerja upah, upalah sawan dia ke pulang, manu bala menyeleh bersama manu. Kau sih kendam keruk, utlay ulah, bau Yesu ulang. Utrai Krau kejengeng juga dikepriu. Kejengeng ke krau, sabayang kejengeng ke krau, ke penkemen ke dono utrai, kejengeng ke sania hau utrai marwe. That is great. Kejengeng ke krau sabayang, kejengeng ke bohong malah ilot iki baro. Ngalasanya hame marwe. Bang kau penrit ye lagi. Padang bangam di hom ye. Wan kata to isne yang atrai, isne yung kuon janga, isne ka kuon janga, isne ka longi long sem ka janga, isne ka stong ka tao ka janga. Oh, kau penrit ye lagi. Bagi besarnya hal terai marwe. Katakan kejanjingan kebanyo yang kecuba nau terai. Kaya subjek kejonga kiba penren dia tadi. Kinyo ken ya kecuba kebanau terai. Begini kecuba dengan kepriu kala impress ya Yesus Kristus. Kala pensnoba ya terai. Kapani bagas siau tu yang kaya bau keren. Kita ni absurd boys la application yang kerjaan ni. Kejengeng juga ni kerja kentai nom kanan. Kadai kejing sedang ya kejing banget juga Israel. Kadai kejing sedang juga kejing banget juga Israel. Kinong elam kijongka, wat kibriu kijongu, nagasnong nanasaret, kikentat yau Yesus Kristus. Kipriang dia como Messiah unjoki. Kajan rio, kabalay malong kajing sai si kincintil, kanay maka kabakantai ka Messiah, uwa kanay kincintil kawat kajing arap nau.
Jinget jo ka brio, ka de ka jing sneng, ye ka jing banget jo ka Israel. Padahal ni kalau nong kebanyo, lapriang iau tak nong kanan, kapriu kebahiar nak jat penriu, kebasyun ke Israel, basyun ke Cina, ia kalenti kepada lapriang iau tak nong kanan. Dia ni Yesus akan nudi, pakai karong, ke nong krong, ke long nengkong maka hima ke jauh mulai. Habang yung snow siya pag tumutry yung malah John ngala rem urunia mo no ngala ba ngala urunia mo ngala persen urunia mo ngala le urunia mo ngala le urunia mo ngangki hidalani urunia mo kinudi har krong kinong krong kinong pop kibajon kibarem habang yung snow yung Jesus Kiong ngimla, ngila John, ngila rem, ngim doni ay mabha lagi. Tang hamil try don kajing isnay. Ade na daw kajing panen kan wan kong yeki. Bakumta hagang nong kabanyo. Kan bagi Farisi pada kiruniam kita dia punya hak kepada mereka katakan kan yang pateng-pateng kita pen masalah kepada mereka kajing sat dikit gede. Kan bagai dengan periupan kaget jauh. Kapedi yang ni kakam koi maka banyaki. Dan dunia mapi kakam ia katakan kapateng-pateng mansat kiki ngat dengan ngejau nong pedem. Dan dunia mapi kita ngejau cermat. Hak kita ngejau sendiri ngejau ngat dengan ngejau dengan sanayau. Pasungsi bagi beliau compare dengan yang apa tang bagi yo yang belum jeda tak ada kecikap maklah yang sedang tang bagi yo yang buruk compare yang kumno dayam kumno akhir dulu kaburang ada balik di perkhidmatan kebab cukup kumno yang lah kaya kemencahan itu kejadian hebro kena beliau kau ketampu yang beri banyak tak sisi hari kata anuan kecing besar perkhidmatan yang kata asik Jing jubah jangan dikeberiu kalau pensubah iya udah kejengek jangan dikeberiu pensubah iya udah waktu tahu terai lah yang kejeng kerpan finally kado kedua ai kejubah baik dapat kabalai benda tu kelit no utau suy ulamino nak kekun jawab kado kedua ulai ya kata ka kuat ya kata ka pan ka kerba ulah penkhia ya ka khun ka jongka khile no sai soi la ino ya ka khun ka jongpa pe ko balai to te ka leno sadagi di so bang ada kata ka syariah ikhtian ke putrai ka khabom peni shuai ka proof ya ka shua lemda me pani proof namge nalai chhi kakham dota mas yo khale chhi uksur rabi no na khun tapa vot kale chhi kala shania ha tin ka jamutrai kala shania ha sur ka jamutrai anda kala poin anda kala rumah po iya ka khun joka bakal khia haleluya amen ya roh ya utrai
perkat lagi ke bawah sama berkon. Pi kita kepala mano. Pelawat yang try bagi tisnei ke jamu. Baon pen dia no. Baon pen kalaya dia no. Baon ketaya dia pelawat yang try. Bila ke depan mereka semat jamu try kesan. Pi ko jo pi yo yang jing penem. Kelawan sekali sakri yang try. Ukpa ka kemi kun. Ne mano. Kilawan jo Kris bat bentakin don akan lenti jo ke jing penem bat ke jing sisa ki sakri yo try. Halu kan no along the jing ben dia pi. Ka jing ben dia ka kemi. Haba ka hi ka ko jo ka pang. Ka ba shom sui benta ka khia. Ngange ada ka bayo ka kren rumange kan kenti. Kan syad, kan lekemen, kan rista, kan kumplay sigun try, melalays nay, lika khon, kan jonga. Baka bagi kham kwa aga di janmi, kam datang ke jing pen empat iwayap, kam datang ke jing khia iwa matla, kam datang ke jing pen khia iwa paksoi, kam baga kwa aga di janmi, kam Allah pen yo yagi, lika jing empat juga kan lika jing pen. Kajing penem Kabado gong no Lukas Palong bakasangin puli Adon kaway ka mensim Kabangin yaw Kris Kabayo ya kajing penem Kapeneng karisang kaktiin kajamulay Ngan puli lukat kaba Pra terden Lukas kaksan Lani kado kapriyo kabadon Shipong suka Nada kalajaan no shisuka Kanok ang yakasyarat Batsar kayin Badwat biang ruh Badon basyam yaka Tiba kala syam Kala khotlang yang kita kilok Baik lagi para macam kedong Tu ya kenan Asyam biang yang suka belajar Tu ya kenan lambat ngah Nabang ala syam yang suka Kabang ala jano Ujisu sungtu yang kata kafarsi Hakat hak kabasibong Kumtawang Noong yepi baga jikmen kalok mat ki angel ublay na kabenta uway ubapok ubakala kabamon ubong namla su bat pedem dilade ki kambam ha ki jangan ki mla bat pedem yana kaniam kamla pedem yana ki kam ki bangale baro ki mla bat pedem yana nolong theli bas suda kade ubapok ngan niat ki be chisu kabodang pedem marwe Jika bagomo tau rio, bawancho Jisu bakalaba buang adon kam yang metrai. Pidem neem, kam dei ka perthe ka balik kemen, ka perthe lekan syur, ka perthe lekan siang si. Kan nawal ngilamar ka bakom tela ka jinim ka jongi. Hanga caka ba ki kemen. Ki kran depan ki bun ki jat kitin. Nei wan nong du wen sim, namar ka penen ka kemen, haba pi wan chau Jisu. Kumunong penem bau terai jofi. Kapnen kapmen terapin syania ayo kumunong penem. Del daw ya ka kam kwa aga ni jan. Kebatang simor ne kebane bang jokon. Ka kam kwa haga ni jan. Ada phim chu kerbat no menta ada phim pat duai no menta wa no menta tekom ta kai ka poi ka beningkong ka jing kerbat ka dau ka jing kerbat ka jing jubab ya ka jing kerbat ka jing yaisa pada prek ka bakum kata ka jing jubab okay ka kamba kabakrao kata kade ka point ka balay ka bakaddo kapta syo bagin duai jabing IB ka tu kade ka application na kade ka po na kade kubor ka jama ha kade kami ile siyo don mano besnap kade ka kubor pidon ha kata ka situation ka pang ka bajenja ka bagortit lagalong na kabenta ka yi lagalong na kabenta yi lagi Lagalong ka penim, ka bang pigi pok. Nagano ka situation, ka kedua ka jingim ka jompi.
gani Gabriel. Ha gani kalnong banyo gospel to Marcos. Lesi pila duai. Pila wan yo play. Ha kita kicing shem ke chompi. Henry ki kim yai long ki bakal pi bi. Dika juba ba ka jengem ke chompi. Hadu ba ka tien kawan. Kam mentoshu. Ublay, care, sumar, skill, los skill yang kita duai ke jangan. Ngani ino, nganu perkhidmati ke bakum kini. Ndre, agak dikejamin, pide menjok mensi agak dikejamin. Don ke Jingerman. Lada hidup biang-biang ni mak putrai. Penret dia lagi. La kalau hanya cing penem, kacing pengelah, hanya cing sepri, dengan no kacing esem, hanya cing em, kalau long sem, kajompi. Ada wak biang di khmat utrai, hanya por kajompi. Jika penret, ia lagi utrai un jubah. Bentik bamenta kabit. Ketika segi mutrai, unjubab, yang kecing kang, kecing linyar, kecing pi. Bentik agak dikabit. Agak dikasih, bau play, luar mencegok, yang kagin, kecing pi. Jika senang kecing i, ban penem, yang kikot, kecing. Ban senang ketau, kecing i. Bentik, agak dikasih, jika revival. Agak bau play, yang no, pegawai, nur, lagi kampak, yang nur, bentik. Gede kesini. Hatu binsani ane yo. Wan haba un pentut ya kamen ai ya kejubab. Hatu binsani ane yo. Un tinju ya kejengen ya jame. Don u Jairus. Ubalapu ya kakuan jogu. Hakikti utrai. Don u Lazarus. Ulah saus ngiyau lung cedek. Dan kisendran kibaga eriong ujisu ulah penpoy kisah cilian ni keduriau. Dan nama patlah, dan nama kelut, dan nama dekor. Dan kiba pangsul utrai ulah penkiapan ulah penlailun. Dan ulah pasal Paul. Udah unang peniapriu, udah unang penplay wasyur dengan jinjisa utrai upenim bau hot usik dengan jinjagri. Kandu kadwai. Dan ujisu Kristus. Ubalastin ha Lord ang gadikna ban pai ni pok jogi ban sim ni kacing bitar rupa bagi dei bandi ni kacing tep ni kacing bisa ni kacing yap ni kadujok ding ubala tep ni ubala balang mipat mau im syaki pam jekot sisa nama kau im utrai unjuba ni kita je penret ye ladi un penem ni kita ke mengamla trai ladi un penem ni kita ke tiba upu ban penem magani ke janbe sisa ulah ban penem sisa ulah ban juba sisa ulah ban ma sisa ulah ban petamai ban sisa ulah ban simni kata ke ban sekhlia un ra ke ban kurang ban kabai tenan un saya ni ke hima ke jindom un ra lagi ke hima ke jingsat namar bau im ni don ke cingkerben ke bagi terwai kota ko ke cingpenkot sisa ukris ukris un ai ia kata ke juba na kata ke jingit ke basisa kata ke jingit ke basisa ke bakhram ke basno au marwe ke penret ilade hakmat jemutrai ke sania ada ritual ke sania ada building ke sania ada tradition ke sania ada di ke sania anu utrai un aya ke juba nama ke juba jong ke cing penem bat ke cing pencelah ke dei hau kris marwe ukres marwe ulang ke cingkerman ukres marwe ke bang cukan ukres marwe na ke beta jungi ula piang wak ya pujli sudah
kum way pat namar ba way ni don ka jengkel ya ka penret ilade try on juba ada yang ni babel gong bagi bawan hanga kepada ukris marway onam ketat no yaki shala shadowin lek agani ke janme shadowin pha yaki khon dungi ke janme shadowin ring yaki priyo ke janme in the why go try ring yaki shalade banong alabian naga benta ke jigbenim alabian naga benaga jigem hangni alabian naga benaga jigem bam jekol yepi ngalapiang nak lagi ke jengem ke jomen ngade belong na dong shalom hang no gi shania kata gede ke jengli ye hang no gi shania ta gede ke jengli ke jomi ha gede ke jame to gan pindam ke jengduai